Assalamu alaykum, hörmətli qarindaşlar. A1 səviyyədəki Golland dil dərsimizə xoş gəldinizlər. Bugün 12-ci dərs The Bank and Head Post Kontor. Yəni banka və poçtxana toğrusundakı dərsken. Yəni bankaga qanday işlər üçün barmız, poçtxana qanday işlər üçün barmız, şu toğrusunda sözlükimizni aşırmız. Dərsin tekstləri şu. Qanamsa bir-birləb tekstləyilik. Avdulan postkantoor, yani poçtxana. Wil je een brief versturen? Versturen, əvətmək, yollamaq. Yani siz bir xat əvətməkçi mi, bir xat əvətishni xalamtınız. Dan heb je postzegels nodig. Yani dan o halda nodig hebben, bir nəsəyə ehtiyacı olmaq, bir nəsə lazım bulmaq deyə məndə nodig, ihtiyac lazım. Yani uçaqda siz poçta markasıga ehtiyaclıq bolısınız. Yani uçaqda sizge poçta markası lazım buludu deydi. Is it in zware brief? Yani o zwaar. Zwaar diyen iğir. Zware brief. Yani iğira xat mu? Xatınız iğir mu? Dan ga je naar het postkantoor. Yani o halda siz poçtxanaga birişiniz kerek. Het postkantoor. Ze wegen daar je brief. Yani ze wegen ula ölçeydi dar uyada, yani poçtxanda demekçi, ya brief, yani sizin xatınızın iğirliğini ölçeydi. Op in zwaar brief, yani iğir xatının üstüge moet je, yani siz qilishiniz kerak nima meer postzegels'tun, yani agar xatınız iğir bolsa, iğir xatga siz jiqraq poçta markası qilishiniz kerak mi? Yani dun, lekin şu poçta markasını xatının üstüge çaplaymiz-gu. Şunu çaplashingiz kerak demekçi. E-mailen is natuurlijk makkelijker. Yani e-mailen ilxat yollash natuurlijk elbette makkelijker. Asanraq. En het is goedkoper. Hem erzanraq. Meyadiki makkelijk, goedkoop diyen sözünü sizler öğrengen. Lekin ma keyniga erkiliş arqılıq bu hem sübetlerninki siliştirme derecesini yasabatıdı. Yani asanraq, erzanraq. Mesela groter, çoğunraq, kleiner, kiçigerek degендek çoğumuşda sübetinin keyniga erini yaşaş arqılıq siliştirme derecesini yasayımız. Bunu sübetlerinin gramatikisini sözlegen diyen tepsili sözleyimiz. Meyadem de makkılıkır, asanraq, goedkoper, erzanraq dep mənisi var eken dep bilvasanlar boldu. Je vriend wil zijn auto verkopen. Yani verkopen sitiş, kopen sitbiliş. Yani sizin dostunuz maşinesini satmakçı. En je wil die auto kopen. Yani siz bu maşinini satıp almakçı. Je hebt dan papieren nodig. Yani o halda sizden bazı qağazlarga ihtiyacınız boldu. Yani papieren degeni yani ki bazı resmiyetlerge desek mi boldu? Yani şu resmiyetler qağaz yüzlü boldu. Şu maşinini satıp qılgandan keyin bazı resmiyetlerini ötküzüp biriş resmiyetini bitiriş gerek, şunu demekçi. Die kun je op het postkantoor krijgen. Yani die, yani şu papirlerini, resmiyetlerini demekçi. Siz ulanı poçtxanda alalayısız. Dus ook daarvoor moet je op het postkantoor zijn. Yani dus şunlaşqa daarvoor onun üçün mu moet je çoğum op het postkantoor zijn. Yani poçtxanga birişiniz gerek, poçtxanda buluşunuz gerek. Yani op dikkat kılınlar. Op het postkantoor, yani in demeyimiz, belki op deyimiz. Poçtxanın içi, poçtxanaga. Tekstinin devamı. Ook voor betalingen, yani tölemler üçün. Meyadki betaling Golland tilda her qanday jiq iliqi muşta piyillarninki isim şekli var. Mesela biz betalen dep öğrengen, betalen degen bir narsa töleş, o piyil. Emniyetki betaling degeni tölem, yani töylegen tölem. Mesela yeni öğrengen biz wonen degen bir yerde turuş degen ma'noda woning desek isim şekli turalg'u joy. Yani mesela herineren desek esleş, herineren desek esleme degendekçi. Muşta jiq piyillarninki isim şeklim var. Şuna bir piyilni öğrengen vaqtida isim şeklini masalda öğrenip mangsanlar
Başqacha bir şekilde chiqqan vaqtda qayım qilmaysizlar. Yani bu yerdagi betalingen degan betalin deganninki ism shakli, ya'ni to'lamlar. Yani Okfor betalingen to'lamlar uchun yakun dar hul storten op in rekening. Yani storten degan amanat qo'yish, ya'ni masalan o'zimizning kartasiga pul qo'ysak, naqd pulni o'zimizning kartasiga qo'ymoqchi bo'lsak, storten. Yani siz u yerda yana bir bank hisobot nomeriga pul qo'ya olasiz deydi. Of geld overmaken. Overmaken degan pul yötkeş. Mesela özümüzün kartısından başka bir kartıga pul yötkeş. Yani geld overmaken van je eigen rekening naar een andere rekening. Yani özünüzün hesabatınızdan naar HKGK in andere rekening. Başka bir hesabatga pul yötkesiniz mi? Pul yötkeyeleysiz deydi. Wil je geld opnemen? Opnemen pul iliş. Yani aşılı pul aldığın otomat bağı, otomatik maşina şu yerden pul iliş. Of in pakje versturen. In pakje pusulka. Yani siz pul almakçı mı? Ya ki bir pusulkını evetmekçi mi? Yollamakçı mı? For all die dingen, yani muş işlerinin hemmisi üçün, for üçün, all die dingen, muş işlerinin hemmisi üçün, kunnen we op het postkantoor terecht. Yani bu işlerinin hemmisi üçün bu işlerinin hemmisini biz poştxanda qılalaymiz. Yani terecht degen, şu bir işini qılalaş degen mende terecht. Yani bu işlerinin hemmisini biz poştxanda qılalaymiz demekçi. Ahiri endi pochtaxonaning ichiga kiribdi endi. Ju baya pochtaxonada nima ish qilamiz, shuni qisqacha bir tushundirdi. Endi rasmiy pochtaxonaning ichiga kelgandagi dialog in het postkantoor, ya'ni pochtaxonada dag kan ik u helpen, ya'ni yaxshimisiz? Sizga qanday yordam qila olayman? Ya'ni sizga yordam qila olaymanmi? Sizga qanday yordamim kerak? Ja, ik heb een berichtje van de post, ya'ni men pochtadan bir uçur tapşırıp algandim. Pochtadan bana bir uçur kelgendi. Berichtçe ma verkleine word şekli. Yani bu kiçiltilgen şekli Holland tilda pek çok kiçiltildi. Is in pakketje voor mij. Yani oxşaşlam kiçiltilgen şekli verkleine word. Is in pakketje voor mij. Yani bana bir posulka keptiken, bana bir posulka bati deydi. In moment alstublieft. Yani birdem saklap durun. In moment birdem saklap durun demekçi. Alstublieft. Hier is uw pakje. Yani merhamet. Yani bu alstublieft degen şu bir xil hürmet sözü, merhamet degen ma'noda. Here is uw pakje. Mana bu sizning posulkangiz deydi. Dank u, rahmat. Ik wil ook graag een rekening openen. Ik wil, men xalayman, ook hem graag. Graag degan məmiliqi, miyada graagni şılşarqıraq cümleni tıxınbək güçlendüdü. Yani bək xalayman demek. Şu in rekening openen. Mening bir bank hisobatı içishni xalaydim. Kan dat hier? Yani kan dat hier? Bu yerda bo'lamdi, bu yerda qig'il bo'lamdi. Zeker. Yani zeker degan miyada elbette deb tarjima qilsak bo'ldi. Zeker dat kan. Elbette bu yerda bo'ladi. Als u minimal 500 euro salaris hebt, yani eğer de sizde minimal en az degende 500 euro salaris degan maaş, yani en az degende 500 euro maaşınız bolsa deydi. Here is in formulier, yani here bu yerde in formulier bir cedvel. Mana bu cedvelde, buna cedvelni bir batıdı hazırcı. Met dit formulier, yani met bilen birge dit formulier bu cedvel bilen het formulier bo'lganlik uchun dit kelyapti. Mana masalda, yani bu cedvel bilen kunt u siz qila olasiz in rekening anfragen. Yani siz bir hisobot ichish iltimosi qila olasiz, hisobot ichish iltimosi suna olasiz deydi. Dat moet u invullen, yani dat buni mut u siz qilishingiz kerak, nima ish qilish kerak? Infülün to'shqizishingiz kerak. Yani infülün işte to'ldirish jadvallarni to'shqizish keldi. Als u klar bent, yani klar tayyor bo'lsangiz, tugisa demekçi. Als u klar bent, yani jadvalni to'ldirib bo'lsangiz,
heeft u het formulier weer aan mij. Yani weer yana heeft u yani siz birisiz het formulier jadvalni ver aan mij. Yani to'ldirib bo'lsangiz jadvalni yana manga bersangiz bo'ladi deydi. Endi bankadagi pochtaxona tugidi, endi bankaga keldik. In bank, bankada. Kunt u mij helpen? Yani bana yardım kılsanız bulamdı. Bana yardım kılalamsız. Ik begrijp het formulier niet helemaal. Yani ben bu cedvelni ik begrijp het formulier niet helemaal bu cedvelni to'liq tushunamadim. Ya or yani ha buludu deydi. Kijk qarang. Eerst aldı bilen beantwoord u, yani beantwoorden degan javob berish. Beantwoord u hier enkele algemene vragen. Enkele bir qancha algemene umumiy vragen. Yani algemene vragen degan hammadan so'raydigan savollar demakchi, umum savollar. Yani aldilan bu yerda bir qancha umum savollarga javob berasiz. Yani qanday savollar? Is de rekening slechts voor uzelf? Yani bu hisobat slechts faqat. Yani ma slecht bilan slechtsga diqqat qilinglar. Slecht degan nachar, eski degan ma'noda, lekin ma slechts degan faqat. Yani keyingi as qo'shilsa boshqa bir so'z bo'lib ketdi. Yani faqat orallar degan ma'noda. Is de rekening slechts voor uzelf? Yani bu hisobat faqat siz uchunlarmi? Of for twee personen yoki ikki odam uchunmi? Yani normalda mesela ayollar bir bank hisobati ocha oladi. Shu yerda ikki odam uchunmi deb so'rayotdi. Wilt u in bank pas? Yani siz bir dona bank kartasi xohlamsiz? Die kost 7 euro per jaar. Yani bununla 7 euro ketadi. Yani bu yerda in bank pas deb mesela agar ayol ikkisi birlashib bir bank hisobati ochgan bo'lsa, ikki dona bank kartası iliş hakkı var. Şunu demekçi. Wilt u sparen? Sparen degen pul yığış. Op een speciale rekening. Special alayda, məxsus. Yani siz məxsus bir hisabatta pul yığışını xalamsız. Bu demekçi oğunu normalda mesela Rabobank ularni ancha bilib ketmayman. Men ancha o'xshash deb o'ylayman. Shaxsan men o'zimningki ING'ningmi məxsus spar rekening var. Spar rekening deb yani pul yığış hisobati deb uni normalda internet bankasından o'zingizlar ham ocha olasizlar. Boshqa bankalarning cho'qim bor deb o'ylayman. Şu hazır men demekçi o'g'ni shuchu. Wilt u sparen op een speciale rekening? Yani siz maxsus bir hisobotda pul yig'ishni xohlamsiz. En hier vult u uw persoonlijke gegevens in. Yani bu yerga vult u in. Miyadi asma cümlenin xabari invulin. Mavim sıxayt bari bir rekord. Ma cümle hazır tegenwoordig taytda bo'lg'achqa ayrılıp kelyotidi. Vult u persoonlijke gegevens in. Yani sizningki shaxsiy uchurlaringizni to'shqisiz deydi. Dus, yani bu dus degan gapning ma'nolari bek jiqchu. Yani shunga, shunglashqa deb hamda masalda tarjima qilsak bo'ldi. Achternaam, familie, voornaam, ismi, geslacht, jinsi, man of vrouw, ayol yoki er. En hier uw straat en bu yerga ko'cha, het huisnummer, uy numeri, postcode, pochtanumeri, uw woonplaats, turishlik joyingiz. Bularning hammani bilasizlar, birinchi darsda ham o'rgangan. Even kijken yani. Endi bir qarab baqay deydi. Ja, u hebt alles goed ingevuld. Yani u hebt alles goed ingevuld. Siz hammani yaxshi to'shqizibsiz. U krijgt over een paar dagen bericht. Yani u krijgt, siz erishsiz over een paar dagen bir qancha kundan keyin uchur topshirib olasiz. Als alles in orde is. Yani agarda alles hammasi in orde is. Yani ma in orde zijn deganmi bir xil muqim birikma. Buning ma'nosi hammish joyida bo'lmoq, bir ishlar joyida bo'lmoq, o'ngishli bo'lmoq, utuqli bo'lmoq degandek ma'nolar bor. Masalan, alles is in order desak, hammish joyida degandekchi. Men odamda agar hammish joyida bo'lsa, yana qanday demakdan bir jadval to'shqizdiq. O jadvalni hamda bankdan maxsus jadvalni ko'rib chiqadigan, yana rost to'shqizdimi, yolg'onmi degandek tekshirib chiqadigan xizmatchilar bo'ldi. Shular ko'rib
tekshirib chiqqandan keyin deydi o'sha joyda bo'lsa kommen hier zurück, ya'ni siz bu yerga qaytib kelasiz. Bank pass, ya'ni bank kartangiz sturen ve fiada post, ya'ni bank kartangizni biz pochta orqali pochtadan avatib beramiz. Hoeveel kost zo'n rekening? Yani zon degan bu yerda bundaq degan ma'noda. Hoeveel kost zo'n rekening, yani bundaq hisobot etishga qancha pul ketadi? Bundaq hisobotga qancha pul ketadi? Niets hech nima. Die is helemaal gratis, yani butunlay haqsiz. O fijn, yani yaxshi deydi. Dank u wel en tot ziens. Yani rahmat sizga, xayr xo'sh. Yani bugungi tekstda shu bizga pochtaxonada nima ish qilg'ili bo'ldi, pochtaxonaga kirib bir xat bir nimani avatmoqchi bo'lsak ishlatiladigan gaplar, andan bankada nima ish qila olamiz, bank hisobot etishda ishlatiladigan har xil so'zlar, jumlalar shu to'g'risida uchurlarni berdi. Mana bu so'zliklar, buni o'zinglar ko'rib olsanglar bo'ldi. Ma'qulamsa bugungi darsimiz mushu yerda oxirlashdi. Keyin qitimliq darsimizni ko'rishaylik. Omon bo'lg'aysizlar.